Pakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! No amok laang nga iskam day jay. Sa anak ko man ang nag-member. Ay, sayang lang ti kwarta. Nay. Pay buta ka sa tabarimas. Pang-asiyo man tatang, di da kreng-rengen. Hindi at orasan. Nakailag ka pilang dita. Apay ka di aya. Ay, no amuyo lang tatang. Tiyan niya. Ay, di nakpay man kasarsarita tatang. Maditimod ko ita. Ay, kit ibagam anoan niya ti makagapaw. Ang mga noda maitulong ko king kaanak. Ay, nawaw. Awan maitulong yo tatang. Manungal daw, nakasta ka. Jak amo na niya't mapaspasama king ka. Pang-aasiyo ta agulimag kayo pay laang. Nagado ti pampanunutak ita. Ang mga noan niya pa'y ti maisawang ko kada kayon. Manungal dawan, ngawan gaganay gaya, anak ko. Ni tatang mo't kasla mga asar. Inyaw, concern lang na tao king ka. Dadumak, hindi ngamin matagtagar eh. Makapadanag nga tatikasta. Ay, naiskama nga rod tatang. Naiskama. Yeah. Ha? Na-scam? Kasanumit na-scam ka? Ayawanin tatang. Jakon maiwithdraw ti kwarta iti online na trabaho. Ha? Nukasta? Nag-member ka gayam iti dayjeng application? Di mo't imbaka king kay day ang makitang dang kalayan. Nalpasan tatang. Pagbababuya lang arudan. Kastapay lang matibag ayo. Una yan. Ay, mga kalata. Di mo ibiribirok ti pagsakit ang anak ko. Sa anak nga ruda makapangan. Eh, napo. Pangaasing. Tadi ka agpatangkain. Di mo ibiribirok ti pagsakit ang kunakmanen. Ado kadagiti kalugaran tayo tinakamissuot ita na nafili. Agsasadot da ata na iskam da. Aga apa pa yan ti daduma. Wan nga raw, nadamag kumula ang data. Ni ansing ako marek, apapaan kanumeton dagiti inimbita na nga agmember. Nawanon, nagbalinon nga isyo da ita. Wan nga raw nana, ado ti kalugaran tayo ana biktima. Oray jay ka anakak mo, at da ijay balay da. Saan mo to na makapangan? Uray asino mo't anana, nang runa no dakkel agatad tinapukaw. Nako nampay, balasan ka. Naimbaglaangan ta saan ta nagmiyembraw. Husto ti atap ko nana, iskam at talaga dayjay. Ni Marimar nga ta. Ang mga numay samot kadagiti na iskam. Wan nga rod, isuti may sa amangi dijaya iti online job kanyak iti napalabas atawon ket. Barang saan adakkel ati napukaw kan kuana. Adugaan di kalugaran tayo na iskam bakit? Ay nawaw, kaamamom laang lakay. Wain, saan da kanumetan ama withdraw ti kwartada? Awanan shutdown kanumetan ti system. Ay, una yan. Naimbag ko nam ata saan taan nag-invest iti dayjay nga online job lakay. Talaga asan Tawan mo't pangalahaan tayo ti kwarta pag member ta. Ni Marimar akaaruba tayo nga ta. Ang mga lumaysamot kadagiti na iskam. Saan ko pa'y nakasarita lakay? Manmanumo nga minarumwar. Ang mga nudakkel mo't tina-iskam kan kwa nakit na stress mo't tan. Saan tayo nga amu alakay? Maamuan tayon to ano ibagana? Ay, una yun na ya. Narigat at talaga talaga ita panawin. Alumot tan, ti scammer. Naimbag abigat yo, tataton yo. Si kamit gayam roda. Naimbaga bigat mo, mate. Addan sa mo lakat yo. Yawan mo't kindi.
Nag-exercise lang na tao. Happy ka din. Kumusta ako man ni Marimar, tata? Happy ni Marimar. Nag-shutdown kanumot ti system ti online job da. Ay, wag. May san ni Marimar ka nagiti na scam. Ay, talaga nga aduda, tata. Medyo dakil may tina-scam kinkwa na. Iso day jay, pirme ti stress na. Awanin ka ganay gayan na. Kanayon latan na nakailad. San pa yun namangan? Kaasimot, tata. Kasi talaga. Last money natin in-invest na iti dayjeng application. Kitsan pa yan nagsubli ti puunan na. Ngimneng, awanin, nag-shutdown mitan. Tatangkin to matulo na. Hindi pa yung ibagbagak nagtrabaho latan. Hindi na kaya. Nainggan yung matan iti isi mani, tata. Uy nga raw. Pagadalan tayo tinapasamak. Awan na talaga ti easy. Nadaman, kaadwan kit scam. May salata a sardinas mana na file. Tay talaang tinagbate. Ayun gayam, nakita ka kinasaritam nito nyo itay agsapa. Wan, nana. Anya nga'y tinagsaritaan niyaw. Ni Marimar, nana. Medyo dakkel kano tinaiskam kang kwana. Ay nawaw, isumulagayam aman mano arumwar ah. Wan nga rod, nana. Kanayon kano anakailad. Saan kano pa yan amangan iti stress na. Madi a talaga ti epekto day jay nga online job. No maminsan kat maasyan ta kadakwada, nana. Ngam no apay mat ngamin ang nagtalot da. Amo magtitatao ita, kaya't dati isimanay. Anya nga'y, mais-iskam dan. Naimbag man, tarimwar ka mo ilaangon, Marimar. Ay nawaw, kaslad da kaya't yu asawa na Nana Feli. Naibaga ni Ruda, medyo dakkel ka no, tinaiskam kan ka. Anya kumangay ti bibiyang yung may papan itiday tabanang. No apay nga may na nagtalag ka. Asino kanumat tinakadamagan ni Roda adakkel tinapukaw kanya? Ni tatang mau tinangibagakan kwa na. Talaga mo't de di aroda, chismosa. Awan mo't kit ditidakas ng baga na. Inistorya na lang kanya, tapagadalan tayo aming tinapasamak. Nasayaat nga rutikas jay, mapan na istoryain iti sabali a tao ana iskamak. Ay na adu kayo mo't ana iskam. Kankas na ko nakitay, awan dakes nga insawang na. Ha, agpakalaing maninday di abamai. Addan to aldaw na day jay. Apay mo't akas jay ti mapanyo istoryaan, tatang. Ha? Saan ang masapol nga istoryaan nyo kadagiti kaarubaan na iskamak, tatang? Sinong batak laing mati sa ludsod na? Ay nawaw, nakababain nga rod. Tapno pagadalan damit laing Nakababain ko naklang nga rodin. Ag dinamagan dito'y lugar tayo ang naiskamak. Ado kayo ang nabiktima iti dayjeng online job anak ko. Ay, makapaasar kayo mo't. May samot na di aroda. Agindadamag, inton kwan, mapan na istoryaan iti sabali a tao. Unay kamit tinanak ko. Siyempre, kaya't damit nga maamuan no niya tinapasamak. Saan ama sapol ama amuan da amin ama paspasamak kanyak, tatang? Agkalma ka kadilaing anak ko. Oh, makita day jay a babae. Talaga ang makita na tibirbiro ko na kunaktumag. Isuntumot ti may stress. Saan laang nga itati aldaw? Si kamagayam ti lumabas, Marimar. Kumusta ka matan? Awan bibiyang mo. Amok anadagsan ti pagdaldalanam ita. Ngam saan kumaarasunday ta tapno guraam dagiti tattao iti aglawlaw mo. Ay nawaw, asino ti saan ang maasar iti kasta agalad mo, Roda? Ne, awan amok abasol ko kang ka. Agin di amo ka pa ilang dito. Anya? Amok agin-agin ka lang. Concern ka kanuma. Ngam ti kinapudno na katawaan na kon. Saan ko nga aramid ti kastaan niya? Manakibiyang. Ala, aglisi ka man di tadalang ko. Amo kun ti aramida. Tapno ma-stress mat di aroda. Tapno mapadasan na mat ti ma-stress.
Agaramidak iti Shopee account ko. Inton kwan, agordera. Amok madkit di ti cellphone number na. Nawaw. Okay ka kanilaan, Marimar? Oh, ada kay magayam di tatatang. Okay ak lang. Apay kit dinasaan. Agsasaw kawit kami na may masam. Sino ti kasarsaritam? Kasarsaritak nga rod ti bagik, tatang. Nawaw. Dakas nga di. Nek, kita ang anak ko. Amangan mo na. Ay natatang, awan pagdanagan nyo. Ta sa anak nga agbala. Bakit? Ada ni Onad, Ijerwar. Ay nawaw, anyat ararami din ni Unad dito'y balay lakay. Ado ti parcel mo nga i-deliver na. Parcel. Dagiti in-order mo iti online Ni, awan mat ti in-order ko iti online lakay. Adda nga rod bakit? Ado day jay. Rumwar ka tamapan mo kitaan. Ay nawaw, pudno ti ibagbagak lakay. Awan ti amok nga order ko. Rumwar ka nga rod takasaritam ti delivery rider. Oray kitaan na ti cellphone ko. Sa anak ang mahilig nga agorder iti online. Iso nga rod rumwar ka. Tapno makapagsarita kayo bakit? Kita manudi ka mat ma-stress. Nek, sino ti sari-sari pa may titawa, Marimar? Adaya mo tatang. Sakit kasta ti panagisim mo. Naragsakak lang tatang. Ay nawaw. Apay ka di aya. Nakaskas daw, hindi kasta mapaspasabakin ka, Marimar. Ay natatang, saan adakas ti umisem no naragsak ti tao. Amok day ta. Ngam sa bali nga ro ti isem mo. Kaslasaan ka pa'y anak ka move on iti pan naka-scam mo. Panagkunakit masapul nga agpakita kay ti doktor. Talaga sa anak pa'y anak ka move on tatang. Naragsakak lang. Tamanayunan manen ti ma-stress akalugaran tayo. Agsasaruno mo ti agdil-deliver di tabalay, Ruda. Uwan nga rod na Feli. Agasam mo day nga order mo. Saan ko nga order dagi jay nana? Ay nawaw, anya nga raw. Pag titripandak nga rod nana. Jak amuno asino tinangi order ka dagi jay. Jak amuno asino ti mangi padpa-deliver ije balay. Sapay nagngingina. Amangan mo no dagiti nakaapam. Nilaang mat Marimar ti gumurgura kanyak nana. Ay wan, maditirik na. Tanaamwam ti may papan iti pan naka-scam na. Atapok nga iso ti mastermind nana. Isulakit di tinangi pa-deliver ka dagiti a parcel. Ay, kaasi mo dagiti delivery rider. Dayta nga rod. Di na mapanunot asaan asyak ti apektado iti araramiden na. Narigat laang ngamin ti agpabasol na awan pa'y ebidensya ket. Kaasi dagiti delivery rider ang mga itultulo iti parcel mo bakit? Wan nga rod lakay. Maasyanak matan kadakwada. Ngam saan mat amabalin nga i-receive ko dagita a parcel. Tatalagang awan ti order ko lakay. Kan awan mat pagbayad ko. No asino mat nga tati mga arami diti kasta. Amangan kunak no ni Marimar lakay. Nga ta, Iso ti atap ko tawan mat daduma ang nakaapak. Iso lang ti gumurgura kanya. Taapay kano nga is-istorya ak ana iskamda. angam awan mo't ebidensya tayo bakit? Dayta nga rod lakay. Narigat ti agpabasol no awan ti ebidensya. Agsasaruno mati parcel ni bakit mo, Carlos. Nadikmit tang iti online shopping. Saan na parcel dagita tata? Pagtitiripan dalang. Anya? Sa bali at tao tinang i-order ka dagita. Impa-deliver dalang dito'y balay. Ay nawaw. Nagturid mo tang no sino man day tataw. Dahita nga ro tata. Kaasi dagiti delivery rider. Mabambanog dalang. Amangan minwad na nakaapan ni bakit mo. Kinapuno na. Ni Marimar ti atapon na tata. Anya? Ay wait. Gumuruguran ni Marimar ken ko anak ay. Maditirik na di naamuan ni bakit mo adakkel ti kwarta na scam ken ko ana. Ipanpanakil lang nga ba ti online job na idi kay. Ado ti parcel abay deliver itayan da roda. Usto tapno mapadasan na mo ti ma-stress tatang. Dayta ti ganabon na.
kurang paikit di dayta. Ha? Agurderak manen inton madamdama, ta ipa-deliver ko di ta balayda. No kasta? Si kagayam ti mastermind? Wan, siyak nga ron, tatang. Ay, nawaw. Agpampanunot ka ka di anak ka. Tapno ang muna tirik na ti ma-stress Sumanaukat, idi na iskam kami. Nagado ti bagbagana. Diyos Maria Joseph, numamuan na sa kati mastermind. Awanan manayunan manang ti paka-stress up. Bayadam dagiti parcel mo. Ay nawaw, awan ti amok nga order ko. Amok asi kati nang order ka dagita. Kunak tupay kat. Sika ti mastermind. Ay, di ka agpabasol no awan ebidensyam. Ni tatang mo amis mo tinang ibaga kanyak. Anya? Talaga amat ni tatang Anya ngay, bayadam dagita Di mo taktakan ti padam a tao kunak tumet. Tapno ibagakten ka, na pagsasaritaan mila ang anaiskam kayo. Awan ti dakas nga ensawsawang ko tapno guraan nakakasta. Ay, kung... Makamu ka matan a makisarita ka dagiti tattao nga enraman mo iti kalukwang. Pangalaak nga iti pagbayad ko kadagita a parcel. Ay, kit parikot mo mitin Asino nga mintin ang ibaga nga order kay ti kumkumporme. Ay, makapa-stress lang una yan. Basol mo biglaan. Sikat yung mga Arabi, di ti pa ka-stress Agasang manday ka. Kaano lang, hindi na-scam ka. Ita, nangaramig ka marin iti pagparikotam. Ay, una yun ti kastoy ang mapaspasamak. Hindi kanto, ba't kami nagpampanunaw? Stress matla ka na yun ti sumangsang bay, tatang. Naiskamak lang arudin. Danda ni maidarumak manen. Ang mga nupang multaan dak pa yan. Kagunam Agpanunot kay ti pamuspusan Sulbarem, dagita parikot mo. Agar-arabit kanto, may. Tatang. Dagiti kamali a desisyon mo, ti makagapaw. No apay akasta ti pagdaldalanam ita. Ay, nawaw! No adda parikot mo, di ka agdarasudos. Di ka basta agdesisyon latan adagos. Agpanunot ka pa'y anaimbag, sakbay nga aramidam ti may sa abanag. Iti kasta, awan to ti pagbabawyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak, itibiyat. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo, pagganmi, adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan, tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Ay na, naimbaglaangan ta na salaw ka dito'y dalan, Marinile. Saanan ang masapul ang mapanak ijibalayaw. Adda masapul mo kanyak, mare. Nakitak ti paluwagan nga impus mo. Ikanak man mat iti islat ko, Mare. Saan basta-basta day di apaluwagan, mare? Dakkel ti hulog ijay. Amangan no di mo kabailan abayadan, mare. Ay nawaw, amok mat ti agbayad, Mare. Kan maysa, amangan no day ta apaluwagan ti pangrugyan ti di ta pagkinaawatan. Alamot tan Mare. Kaasyan nak. Talaga akasapulak launay ti kwarta ita, Mare. Di ka madanagan. Ta ikarigatak abayadan, Mare. O sige, ngam saan nga islat number 1 ti ited ko kan ka, Okay laang, Mare. Uray islat number 4, wenno number 5. Okay laang kanyak, Mare. Basta saan alas islat,
Adaak mare, good morning. Ay nawaw, nakasapsapa kamot nga imay Mari Mimi. Kumusta Jerry Liz ko iti palwagan tayo maray? Awan pa'y Mare, ada pa'y may sa maururay. Ang mga numabalin abak apang payla ang maray. Di mo ka di mauray ti release mo, Mare? Saan maray? Kasapulak ti kwarta, asap. As soon as possible kumamaray. Mana, agtugaw ka pa'y nga rod, taala ag ti kwartam. Bakapak pa'y laang nga rod, ti kurang na. Ay na, agyaman aklaunay amaray. Agdamat laang ang kwartak. Angam di mo liplipatan ti hulog mo, ah. Masapul nga on time, tapno marilisan adagos dagiti sumarsarunukan ka. Wun maray, siyak ti makaamaw. Mana, agkape-kape nga rod, Mare. Pangururayam kanya. Nakita ti bluebells ngayon tid mo kin Mimay. Apay day jay tatang. Imutang ni Mimiking ka? Kwarta na day jay. Sweldo na iti paluwagan mi. Eya, Wun, saan ko kumanga ikan iti islat? Tama nga no isunto ti pagapaan mi nga gayong. ngem? Ngam na asya na kwa na, takasapulan na kano ti kwarta, tatang. Nimbag, ano ang bayad mo di tagay imaw? Ikarigatak ko na naman. Narigat nga tatagpautang ita panawan. Nagatulakit na rasundan no pa nagsisingiran. Ay kat adamutin akin ni Mari Mimi, no dadaulan na ti panagtalag ko kwa na. Karnit baka. Ilutom, taisot pangaldawan ta, Fabian. Nay, nangalamot iti karnay bakay. Pangalaak kumangay. Isungarod asal salud sudag. Siyempre, ginatang ko. Nangalamot iting gatang mo. Nangina nga ti karnit baka. Awanan ti ado asaludsod. Agluto ka kay din. Amangan mo't no nagtaod day ti kalukwan. Sanak amang mangan iti makan ang nagtaod iti kalukwan ko naktumay. Nagadulakit di nga amumon. Di ka madanagan, tama sigurado kasaan ang nagtaod iti kalukwan ti karne a makitkitam. Siguradum lang. Tanog sakit ti tiyan ko. Amukaw. Saan nga road? Apay adagulit ka. Kahit ko ti makasigurado bakit. Amangan no inton madamdam ag sakit ti tiyan ko. Ni Marinili mo, daychay. Ay nawaw, naranaak pa'y laang mat dito'y paradaan. Aging si Silpo naklatan, barang di nak makita. Kunak tupay ka. Si kadayta, Mari Mimi. Ha? Ihulog mo iti paluwagan tayo ngay, Mare. Nalipatam samutan. Ayunan niya. Apay daychay, nalipatak mga agpayson, Mare. Itad mo nga rudin ita, taag sweldo mo't ni number 6. Awan pag-back up kon, Mare. No, okay laang kan ka. Isin ko iti Gcash mo, Mare. Mabalin mo't nga itad mo ita, Mare. Awan cash unhan ko ita. Ngam ada karga ti Gcash ko, Mare. Isin kunto kang katihulog ko. Kaano nga rod ang maisand mo? Ang mga no pagurayon na kitiawan, ha? Si kaki di mo, Mare. Isin ko mo laang. Awan pagdanagam. Isin ko adagos, apaman ang makaawidak. Siguradwam laang ang maisand mo, Mare. Urayak, ha? Nay, apa yan anak ko? Kasla na stress ka, mate. Ay, makapa-stress mo, dayje ang Mari Mimi, tatang. Eh, nawaw. Apa ni Mimay? Wen ata di namutin malagip ti hulog na. Anya. Naranaak ijay paradaan idi kalman. Kat naibaga na nga isend nanto kano iti Gcash. Ang awan mo. Tiksam ah. Ado ti text ko ken kwa na. Ngam di na pulos replyan, tatang. Ay, sakla ti mauma. Talaga nga ipost ko ti rupa na iti Facebook. Ay. Dahil tati di mo arabay din anak ko. Ang mga no si kapay ti idarom na. Kasano mga men? Kaslawan bibiyang na. Ay, awanan. Siyak tumanin ti mang back up iti hulog na kuma. Mag-impake kan samay. Makitkitam lang nga rodan. Agsaludsod ka pa'y laang. Ay nawaw, sa dino ti papanam aya. Agawidak pa'y man iti lugar dananang kentatang. Apay mo ta di mo yung bagbaga kanyak. No planong ti agbakasyon iti lugar yaw. Uno, at parikot mo. Awan mo ki di ah. Kaya't ko laang ti agrelax lakay. Anya, kat no relax ka mo dito balay. Sabali latamet no iti sabali a lugar ti pagrelaksan. Makaina na da tao. Si kapay laang ti makaamo iti garden ah.
Kaano agsubli kaya? Amangan mo't no, mabulanan kay Jay. Depende Agteksak matlaang kang kano kasanaw. Kaano nga ron agbiyahe ka? Inton bigat matlaang. Masapaak tapno sa anak amarabyan. Narigat nga tati marabyan ijay. Naimbag abigat mo, Manong Fabian. Mas tamad kin ka, Maray. Anyat gagaram. Ni Mari Mimi ko, Manong. Ay, nawaw. Di na imbagakin kaya. Tiyan niya. Di na imbagakin ka nga agbakasyon iti lugar da. Ay, nawaw. Diyak amo ti may papan iti da ita, Manong. Sapay manu ahulugan ti di na nabayadan iti paluwagan mi. Ha? Paluwagan ko nam. Wan, si Mali iti paluwagan mi. Narilisan pa ikit din Ita, di na matin malagip ti agbayad. Ay, una yun day dya tao. Sapay di na imbagan o kaanong agawid. Ay, ano saklatan ang urayan, Manong? Anyangay nga rod. Nagturit asim mali iti paluwagan. Kat amunang awan sweldo na iti binulan. Kasapulak launay ti cash ko na nangamin idi, Manong. Kat siyempre, naasyanak matkan ko na ata kumari ka nga rod. Sige, takasaritak to no agawid, Mare. Pasensya ka na. Makitugawak pa'y man, Nana Susan. Nay, siya dinut nagapwam aya. Iti ayan da Manong Fabian, Nana. Singirak ko man ni Mari Mimi. Ngam awan kanumot ijay balayda. Ay, wun. Nagbiyahe, idi pa'y may sangal daw. Adda utang na kun kaya. Adda utang na iti paluwagan mi, Nana. Anya, ay, sakit diti ma-stress nga agsingir, Nana. Siyak nga min tinang back up iti hulog na kuma. Ay, tawagam wano saan i-text mo. Di nak matreplyan, Nana. No kasta nga awaga kat out of coverage area ka no. Ay, day taki, day. Talaga narigat tiyag pautang ita panawon. Sika pa yun ti ma-stress nga singer. Ay, nakunayo pa'y, Nana. Hello, Mari Mimi. Nasaya at mata sinong batam ti awag ko. Anyat masapul mo, Maray. Agsingira kon, Mare. Jay utang mo iti paluwagan tayo. Anyat ko na, Maray. Diyak maawatan ti ibagbagam. Ay nawaw, jay bayad mo iti paluwagan tayo kunak. Ni islat number 9 ti agrilis ita. Manu ahulugan ti saan mo abinayadan. Naimbag kumamit no adda imbatim akwarta sakbay ang nagbakasyon ka. Ay na, pasensya kan, Mare. Talaga atyak maawatan ti ibagbagam. Nakapsot ti signal dito'y, Mare. Oo, amok rason mo man yung data. Ay, maasarak iti kastang ugalyam. Siyak pa'y laang matiparigatam. Naglukon. Inidip ng ti cellphone na. Kat di na pa'y imbaga no kaanong agbayan. Ay, talaga ang nalaing agrason. Naimbagmat na nagawid kan, Mimi. Ay, agsasadutak nga rod lakay. Ay, nawaw. Kasubsublim lang. Ngam dramaan nak matadagos. Adan samot tan depression ko lakay. Depression mo't nga ibagbagam. Nadepresak iti kasya pa nagsasao ni Marinele lakay. Ay, wan. Diya utang mo, iti paluwagan nyo. Ay, awanan. Ang mga nudyak makontrol ti bagay Ket, mabagtit ka, Mike. Kasjay mo day jay lakay. No saan ang masigod ti depression, kat talaga ang mabagtit ti tao. Kaya po, tilay bagbagam, Mike. Agim di depress ka manditan. Agbayag din ito utang mo. Gumatangak man, Nana. Anyat gatangam. May sabalkot at tinapay no adda. Ay, nawaw. Apay akas tamot ti boses mo. Naan ano ka? Nadepresak nga rod, Nana. Anyat ko nam. Nadepress ka. Wan, kasano mo ngamin ni Marinele. Singer a singer. Saan ang makauray? Ay, kat bayadam nga binati utang mo iti paluwagan niyaw. Ay, awanan, Nana. No saan ang maagapan ti depression ko. Ang mga numabagtita ko na talaga. Nung papasamak dayta, basol ni Marinile. Anya! Nagawid nga ta ni Mari Mimi di tabalayda, Nana. Ay, wun. Adamot. Gimatang iti tinapay iti kalman.
Awan ibagbaga na kada kayo? Di ko na kat na-depress ka na ugapukan ka. Anya tintext mo kan kwa na aya. No saan amasigod ti depression ko. Ang mga numabagtitak ko na napay kanya. Ha? Dahi tamanan ti rason na. Na-depress ka numanan. Sumati ko na. Rason na lang ang dahi tanana. Awan karbangan na ama depress. Isukit din ti ma-depress. Kat iso ti adat raso na. Ay kalukwan. Adda aktag singirak mare. Pangasim amare. Ay nawaw. Anya manen adrama dayta. Ha? Ada depression ko mare. Singir kan tumo ngamin asingir. Dinadaal mo ti mental health ko. Na! Basol ko pa'y ita. Kontrolom ta boses mo ta nakababain no mangagdagiti ka aruba may. Ay saan man asyak ti drama ang makasla? Agbayad kakit din iti utang mo. Sika ti makagapo no apay ana depresak mare. Ha? Day tamat akanayon ti rason dagiti awanan bain. No saan nga anxiety, ibagada ana depressed da. Nadadaal ti mental health da. Ay kalukwan. Maawatan na kumaa mare. Ay kalukwan ti kasna. Da kayo ti adat raso na. Ita, da kayo ti ma-depress. Ha? Da kami himat ngay ang nagpautang. Panagkunayo ka de, kat saan kami ang mais-stress iti kastang aramid yo. Awanay, agdinamagan dito lugar tayo ti aramid mo. Mabagtitaksan na talaga. Na, sikapay lang ti mapagtik. Ay nawaw. Anya nga ro ti aramidak. Bayadam ti utang mo iti dadya paluwagan tapno malpasay. Pagbalinin nyo matin arason dito depression oray san apod no ana depress ka. Awan nga ro pagbayad ko lakay. Ken may sa, apay ana depress kayo. Ket da kayo ti adda atraso na. Awan nga ro din amok nga irason ko. Di ka mabutan, iti kasta aramid mo bakal. San ala saya ti kasta? Awan rik-rik na inyo, iti imutang kayo. Inton agsingir da, ibagayo ana depress kayo. Ay naapaw, di yu panunutan na ma-stress mo dagiti nakautangan nyo. Kahit nagbayad ka di mo't lang. Saan nga ro tatang? Na-depress kuno day di amimi. Nagpadoktor ka di. Mamati ka mat iti day di ataw. Rason na lang day di a depression. Iso pa hilaang mati ma-depress. Kat iso tinakautang. Ay nawaw, baliktad. Sus, kasano nga ro din amang kasingir ka no kasta? Singiriklata. Saan ang mabalin nga itarayan na ti utang na iti day di a paluwagan mi tatang. Uy, nangim no mabagtit nga eh. Agin-agin lang day di. Kasano akmat nga eh. Mais-stress akong iti kasisingirkan ko na. Imunakit din ana depress ngam iti siya. Kat iso ti adda utang na. Bayada kon ti utang ko mare. Nasaya at mat na panunot mo mare. Danda ni ma-depress akmat kun ka. Pasensya kan amare. Agbayad ka ngamin tapno masulbar adagos ti parikot. Di ka agrason ana depress kayo. Da kayo lang aroden ti tiwid. Da kayo pa'y laang matya da karbangan na ama depress kuno. Ay una yun. Saanen mare? Bidot ko day jay. Liklikam ngamin ti anyaman a klase ti utang. Nang runa pa'y kat nalakakagayam ama depress no pa nagsisingiran. Kumusta ti depression mo nga ibagbagam, Mimay? Awan day jay nana. Anya, Kun kunakla ang day jay. ay nawaw. Sana nasaya at ti agul-ulbod. Kahit binayada mo ti udim iti paluwagan niyaw. Nalpasan nana. Kasta agbayad ka. Di kay agulbod no pa nagbabayad dun. Saan nasaya at nga ibagayo depress kayaw no agsingiran tinakautangan niyaw. Saanen ang maulit nana? Husto nga minanday ta paluwagan kas kadautang. Saan analaka ti ma-depress? Iswa pa nga asem, tadi mo pagang-angawan day ta depression. Tano ma-depress ka nga agpaiso. Ay awanan Wan nana, saanen ang maulit?
nga aramidem ti may sa abanag, siguraduam akabaalam at takderan. Iti kasta kat saan kanto ang ma-stress. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti may sa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Agyamanak, time date nakmanan iti dayto a restaurant, Henry. Awanan yaman natin ay. Paramidek basta parakin ka. Nagustom ka di, yung makan nga in order ko. Aywan nabsugak nga rod unay. Kaano manan nga agditangay. Sikati makaammo nga mabalin ka di, ngayon ton sumaro nung agdayta, kat di mo ton itugot ti driver mo. Apay ti driver ko. Sa anak a komportable ken kwa na, Henry. Ay nawag, apay mo. Pasingpat mat ni Robert. Tunggal makitak ti panagrup-rupan at maas-asarak ken kwa na. Anya. Sino di babaya kadwayo anang restaurant, Sir Henry? Ni Tinay day jay. Tinay? Wen. Sino Tinay ti Biagyaw, sir? Ay nawaw. Apay salud-sudom mat aminan. Kaya't ko la amamon, sir. Nakitak ngamin na nasingad kayo ti tunggal maysa. Kwa. Business partner lang ni Tinay. Di mo ngamin ikan iti dakas akay papanandag iti makitkita, ma. Business partner. Agmaniho kakit de. Ta agawitan. Ang mga noanyamaran ti panunutan ni mammo. Nung marabyan ta nga agawin. Ang mumutan jay tao. Anya nga tano agdate tamat, honey. Anyat ko nam. Nabayagan idi naudi ang nagdate taket. Ay pasensya kan. Ang jak kayat ti rumwar, honey. Ay nawaw, saan ka mat akas taasigod Saan ko maabig deal day tani nabambanugak iti trabaho. Ang moment nga ano ti trabaho ti asawam. Agpudno ka man kanyak? Ay, mangrugi ka man akon. Ununaan kan. Awan sa bali a babae iti biyag ko. Si Kalaeng Lilian. Sigurado ka? Ibagak ka din no sa anak asigurado. Anya ti parikot mo, Lilian, my friend. Dakkel tinagbaliwan nila kay ko, friend. Anya? Saanen aswit ni Henry kanyak. Maikawa akit din. Ay nawaw. No kaano adadakkel ang dagiti anak yo? Dayta nga rud, friend. Sabali ti agparparik na kanyak. Anya ngay mo ti agparparik na ken ka. Amangan no adamanen ti babae na. Babaero nga minday jay idiket. Di na amo ti makontento iti maysa. Adda ebidensyam nga adda babae ti asawam? Awan nga rod, friend. Kasaritam ti driver yo Amangan no adda ammo na adi mo ammo. Ayun anya. Ni sir mo ngay. Saan pa yan nagawid, ma'am? Kat, apay anagawid ka no awan pay ni sir mo. Awan kami ti pagparadani jay, ma'am. Ag-texto ka no, kalpasan ti meeting na. Agpudno ka man kanyak. Ada ka di ti babae ni sir mo. Ha? Babae ko na, ma'am. Wen, sabali nga min ti atap ko kat. Awan pa'y mat nakitak a babae na, madam. No kasta nga rod, bantayam anaimbag ni sir mo.
no ada makitam ket ibagam adagos kanyak. Kat, matuloy ka di ti bakasyon a plano ta, Henry? Apay hindi na saan. Amangan no sumurot man ang ti driver mo. Kasano ang ma-enjoy ta ti bakasyon ta, no kasjay laang. Relax ka laeng. Tasak ti makamoy ti driver mi. Agrasunak nga das seminar ko. Iti kasta saan nga agdwa-dwa dagiti kabalay ko. Di, sigurado a sumurot man ang ti driver mo no ibagam a seminar ti papanam. Awan pagdanakam. Taan nalakalang akasarsarita ni Robert. Sigurado am laang, Henry. Wen kani, kas nakunak itayon. Awan rumbe nga pagdanagam. Tasak ti makamoy ti amin. Okay. Ada seminar mi di Manila inton umay alawas, honey. Anya? Ket masapol na mapanak. Paramad iti pagsayaatan ti negosyo tayo na jay. Ay nawaw, adaya imbagak adi ka mapan. Kasla alanganin kamad ngamin. Palubusan ka, ngam sumurot ti driver tayo. Isu ti agmaneho para kang ka. Uwan mabalin na tama. Siguraduam laang a seminar ti gagaram ije Manila. Uwan, anya ko mati sabali agagaraag ijay ngay. Amangan met no ada ti babae akadwam. No adaman babae akaduwag. Kat nagiti pada tayo lang ang negosyante. Kat nagiti business partners tayo. Siguraduam laang tano ada ti maduktalak. Dakas ka talaga kanyak. Wan ka di bakit? Awan pagdanagam, tapudno ti ibagbagakan ka. Kat, awan pay ni Elma? Awan pa'y nga rod friend. Ay nawaw, apay ngay nga awan pay. Nag-text mat ken kwa na. Imbagak nga agpa-home service ta ita. Amangan no pa umayin day jay. Ni Henry ngay, jak mo't nakita. Adda seminar na ije Manila, friend. Kat, napanaknakam ka di nga da babae na? Saan pa'y nga rod friend? Di mo kinasarita ti driver yo? Ni Rupert. Amangan no adamot amuna, ta isuda mo ti kanayon nga agkuyog. Kinasaritak ni Robert, ngam awan kanumat tinakita na. Imbagam kumaa, abantayan na ti asawam. Amangan no adamotan kalukwan ngar aramidan na. Iso ako nam adakkel, tinagbaliwan na. Nakitam na jay, Robert. Kanya, Sir Henry. Kunaklakit di no nakitam. Ay nawaw, andan samat kayat yung asawan, sir. Noan nyaman ti makitkitam, kabayatan ti kaadata ditoy, aguli magkalatan. Ha? Di ka gipulpulong ka ni mamaw. Tamangan no ikan namanan iti dakas akay papanan. Wan, sir. Naita, di kayat kukin ka. Nalaka ka akasarsarita. Ala, sumurot ka kanyak, kaag merienda tayo pa. Sanak pa yung mabisin, sir. Sumurot ka kit din. Naringat ti mabisinan, nang runakit manunga oras pa iti biyahe tayo. Anyamatan, tunggal ada papanam kat kanayon asumurot day ta a driver yo. Nasingpet ni Robert. Nalaka lang akasarsarita, tinay. Wen, ngam sa anak a komportable ken kuana kunak lang arudan. Di mo lay padpadlaw amas asar kakin kwa na taamangan no makadlaw mo. Anya pay ngay nga rod. Awan mo't maaramidak no kasta ti kayat mo, Henry. Adda tayo matan ditoy. Kasano ang ma-enjoy ko ti agbakasyon no adamot day ta alalaki, alaman? Sa bali mo't ti pagturukan na. Kan saan mo't nga inura sa kaduwata. Ay oray pay, panagrup-rupa na pay laang kat kaslasaanan ang mapagtalkan, Henry. Namigat ka ka din, Robert. Nalpasan, sir. Sigurado ka kadya seminar ti gagaram dito, sir. Lay, apaya kastamot tan ti salud surmaw. Nakitak namin na sweet kayo ti dadya at tinay. Kasla adda relasyon nyo adwa. Ay nawaw, awan. Apaya pagpanunutam iti dakas ni tinay. Di mo't imagakken ka,
a business partner milaeng dayjay. Dito'y hotel ka diti venue ti seminaryo, sir? Wen, urayan milaeng dagiti agpaseminar. No kayat mo, mabalin mo't nga agrelax ka pa'y. O, mangtedak iti kwarta parakin ka. Nawaw, saan sir? Awatem kidin. Adda bar iti asidag tayo. Saan sir? Amang ano mabarte ka kat jak amo tiraramideg. Alam kidin to'y kwarta. Allowance mo, kabayatan ti kaadda tayo dito. Kumusta ti seminaryo ijay Manila, Robert? Amang ano ada ti babae ni sir mo ijay? Awan madam. Pudno ka diti ibagbagam kanyak. Awan madam. Apay nga akas lang madanagan kalaunay. Kuang amin madam. Pangaasim ta ibagam ti pudno kanyak. Ada ti babae ni sir mo saan ka day? Kuang amin. Diyak kaya ti may ramraman iti parikotyo. Driver lang amin. Amok nga ada ti amom, ajak amo. Kasano lang no may raman ak iti parikotyo madam. No ibagam ti pudno kanyak, siguraduak asaan ka mairaman. Amok kan mariknak nga ada ti babae ni sir mo. Alay ko. Daytoy pay. Alay. Danog ka na sipat mo ti pamayam. Apay ako mabil ka ngay Lilian. Kita mamat maturog ti tao. Asino daytoy a babae, ha? Ha? Nangaraam iti dayta aladawan. Saanan anapatag no asino tinangisen kanyak? Di ka ni Robert. Ay di mo iramraman ti driver tayo. Ti kayat ko amamuan itakat no asino ti babae akadwam. Babaim dayta, saan ka de? Agpalawaga ka ni. Hani tarupam, awanan ka itibain. Tapno di mo mat ko na, itad ko ti waya-wayam. Nawaya kayong agdanay ti babaem. Awan bibiyang ko kada kayo. Pangaasim, di mo ibagbaga ka na iti anak ti may papan ka ni tinay. Maamuan danto ti kalukwam, Henry. Saan mo ang mailimot ti kinababaerom kadakwada? Awanan, saan na kayat ni madam mo ang maturog iti silid me? Apay nga na nagbabae ka, sir. Nakapimpintas ni madam. Isukat mo kit din, iti kas diya klase ti babae. Tulungan na ko Robert. Awan maramidak no may papan iti day tabanag, sir. Apay nga na babaero kayo. No, ay saan mo't Ay nawaw, babaero kayo kano kuna ni Madam Lilian. Sipod kano pa idikit, kasta kayo. Nailaw anak laeng, Robert. Yak amo ka na kayo, sir. Nakapimpintas ti asawa yo. Ngam agbabae kayo pa lang amin. Dakos ti kasta nga ramid, sir. Oh, anya ti ibagam, Henry? Agwin naswas tinay. Ay nawaw. Apay asina matan ti ibagbagam. Naamiris ko, asana may parbeng ti kastoy nga aramidag. Kat, kasanuak ngay matan, Henry. Sumapol kalatan, iti lalaki ang mangipatigkin ka. Saan ang mabalin Sikat ay ayatek, Henry. Dapat tigmat ti pamilya kanyak. Tsak kaya ti maibabain gapukin ka. Ay saan? Saan ang mabalin ti kasta kapanunutam? Kalpasan ti amin? Makiwin naswas ka kanyak? Sapay kumata maawatan nak. Nagbindutak laeng. Kayat mo ti mapabainan, ha? Kayat mo ti maipos. Adakin ka na ita. Basta siyak. Jakon kayat. Isardeng tanda ito'y akalukwanta. Nalpasen. Nakiwin naswasa kon kanitinay. Very good, sir. Panagkunam ka day. Kat mapakawan nakpay ti asawak. Diya mo, sir. Saan kumat nga mo na niya ti aday ti panunot ni madam? Ala, lumugan kayong tagawid tayo, sir. Dumagas naman pa iti flower shop. Apay ijay, sir. Anya kumapay. Kumatangak iti sabong para kanimam mo. Mayak day ta na panunot yo, sir. Ang mga numaragsakan ni madam kada kayo. Sapay la kumaa. Tapno mapakawan nakmutan. Nukasta, dayjay at tinay ti babae ti asawam, friend? Isu nga agpayso, friend.
Dayjay pa'y lang mata babae. Jak amo iti asawak. Hay, una yan. Kat, anya nga iti plano mita. Isina kun day a babaero, friend. Anya? Ay, jak kayat ti sakit ti ulo, friend. Kasano nga ino agbalbaliw, friend? Mapakawan mo pa'y nga ta? Day ta ti alanganan a mapasamak, friend. Makauma ti maadaan iti asawa a babaero. Sa bagay, kabaalam mo ti agbyag nga ore awan ni Henry? Wan adamot bukod ko akwartaket. Anya ti aramidam dito'y silid ko? Adda ka gaya man, honey. Sabong parakin ka. Dinakman awagan iti hani. Sorry nga minen, Sapay la kumata, mapakawanak beteg. Di mo namnamaan a mapakawan ka pa Awanan ka itibain. Railaw anak laeng. Ti ibagam kit di, agpada kayo agatol. Desisyon mo ti makirelasyon iti dayja a babae. Itataintad kun ti wayawayam, agsubli ka payla ang kanya. Si Kati ay ayateg. Ay, agtal na ka man. Mapankakit di iti silid mo. Di mo urayan ang maasarak kang ka. Taamangan no anya pa iti maaramid ko kang ka. Jak amo no niya ti aramideg. Tapno mapakawanak ti asawak. Irespeto mo niya ti desisyon na, sir. Kasarulangan. No adda maam-amo na kat isukat na. Ay nawaw, nasingpat mat ni madam. Panagkunak, di na maramid ti kasi ti pampanunutan niyo, sir. Madanagan aklaunay, Robert. Apaya madanagan kayo. Kat da kayo mati nagaramid iti kalukwan, sir. Amok mat na ita. Babayro kay tumot kami, sir. Nagbalbaliwak mo din. Sana na maulit na ichay. Very good manan no nagbalbaliw kayo, sir. Urayan nyo latan, no kaano mapakawan na kayo ni madam. Anya pa'y nga ron ti maramidak ngay. Awan nga min tinasayat nga idan ti kinababaero, sir. Pakaisagmakan lang dayta. Ay, nawaw! Di tay kanunungan ti kamali nga aramid. Laglagi pan tayo at ti panangibaga iti pudno kat makatulong iti panagbalbaliw ti pada tayo a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya ti kayat asawan da ito'y, Henry. Kanya man na drama da ita, Carla. At damat gayam sa bali a Facebook account mo. Agasa man ta in black nakpay. Ay nawaw, may salaang ti Facebook account ko. Ha? Saan man asyak ti ululbudam tad da ebidensya? Nakitak nga da babaim iti dayjay nga account. Awan sa bali a babae ti biyagkon niya. O ikamot. Talaga analaing ka amang ipamuspusan no babae ti saritaan niya. Imlimod mo kanyak ti may papan iti dayta nga account. Ngam pagyamana, ta nakita ti gayem ko. Kamali ti pampanunutem, Carla. Saan lang ang anam na minsan nga inaramid mo ti kasta kanyak? Talaga nga awan manak-nak mo. Babaero ka nga aging gaita. Sana. Ha? Malas mo laang. Tadi mo in black ti gayem ko. Di ta ka man langin. Kasangsangput lang da tao. Ngam apa adagos ti pasungat yo. Umayak man manang MG. Sige laang ading kaw. Ada ka di masapul mo. Awan mo't gid di manang.
Makitambayak lang, tanapudot man ti ulo ni Carla kanya. Ay nawaw, anya kanumot ti pagpupudutan day di a babae. Namuan na lang ti may papaniti baro a Facebook account ko. Kas tao na yan ti ungot na kanya. Babaero ak kano. Para Facebook account laang. Nagita na kano, dagiti infollow ka babae ti dayjay nga account, manang. Ay, Ay nawaw, apay ngagkatawa ka, manang. agim imon lakit di day jay. Insecure siguro iso akasta. Facebook la ang gayam kat. Di bali ata saan kamot amakisinsin narak kadagi di a babae. Makauma nga rod, manang. Sigurado ka ka din, ti day di a Carla ading ko. Diyan mo, manang. Agsarita tapay man, MJ. Ay nawaw, maipapanitian niya nanang. Maturog ak kumamutan. Agtugaw kapay. Anyat ibagayo nga min aya. Saan anasaya at tikas jay nga ibagbagam ken ading mo? Ay nawaw, saan kay amaawatan nanang? Kanuno nga mutan ti kinababaero na. Nay, saan mo't ananang? Anya saan, kano nangag ko ti imbagam itay. Di bali ata saan kamot ang makisinsinara kung kunam kidain. Anyat dakas iti imbagak nanang. Kasla kayat mo asawan kat okay lang tikas jengar aramidan na. Laglagi pa iti text no chat nga agrog-roge ti sulisaw. Ni nanang mo't, sensitive kay launay. Maturog kay kidin, saan atila ibagbagayo? Anya di ibagbaga ti karo bayaw, nagapa kayo magkano kinihinray. Pudno day tanana. Ay nawaw, anya man ang tinagapaan yaw. Kanayon laangan nga agapa kayaw. Kasano mo ngamin? Awan manaknakam na. Babaero latta nga aging gait na. Apay mait ana ibagam a babaero ni Hinray. Wen ata nagaramid iti baro a Facebook account para kadagiti babae na. Adya, Una na, nalaing pay ta in-black nak, iso ajak nakita dagos. Naklatak-laangan, idi impakita tigayim ko. nagrigatin ayati kasta. Wan nga rod na. Nauma akmatan kan kuana. Noawan manaknakam na, ikam iti pagnakman na. Ay sa anak amabutang amakiwin naswas kan kuana, nana. Oh, anyat umayo ibaga na naosang. Awan ni Henry dito'y pag-abangan mi. Saan ani Henry ti gagarak? Sika ti kayat ko ang makasarita balasang ko. Ha? Pasensya ka ni ti anak ko. Amok nga damanen kalukwan nga naramid na. Jakman amo iti dayja a tao na. Babaero launay mo. Iswakan ayon kumot a pagsasawan no kasta mapan ijay balay. Ngam di namat nga rod ipangag ti maibagbagakan kwa na, nana. Sapay la kuma at malawlawaganan ti panunot na. No saan pa'y nga agbalbaliw day chay? Pasensya kayo, nana. Ngam talaga ang makiwin na swasak kan kwa na. Maawatan ka na kong. Awan ti babae amayat ang makikabalay iti lalaki akasta ti galad na. Naimbag kumamot at no tulungan nak ni manang na amang bagbagakan kwa na. Ngam saan mo? Tamay samot akong sintidor dayjay nga MJ. Sa dinot naggapuan niyo, nanang. Iti ayan ni Carla. Awan mo't ni ading mo ijay pag-abangan da. Di na kanungarod kayatan ti agawid ijay, nanang. Ay nawaw. No apay ngamin anganapan kayo pay laang ijay. Nagpalawag aklaang ken ni Carla. Ken nagkidawak iti pamakawan tapno awan maibagana. Ay nawaw, awan makagapaw tapno agpalawag kan agkid daw kayo iti pamakawan iti dayji a babae, nanang. Madlaw mo ngamin nga o idayji a babae. Na, apay akasta. Kasla naragsak ka aluklukon ti kabsat mo jay tao. Saan mo kide, nanang? Kano day tamad ti madlaw ko kang kanak ko. Saan da pay mo't anag kasar, nanang? Apay nga apektado kay launay. Ay, agtanang kasi ka, MJ. Laglagi pa nga daijay abroad ni Ramon. Kan saan kayo pa'y anagkalaysa? Ay nawaw, kunaklakit din no nagawid kan si ka Henry. Anya man ang tararamidam dito'y balay. Nakamutbutang dagawid, nanang. Ah,
Anyat pagbutbut ngam. Narigatan. Sigurado nga aging gaitakit na pudot ti ulo ni Carla kanya. Iso nga rod nga agawid ka. Tagkid daw ka iti pamakawan kunkwan na. Yak kayat na lang. Si kalangaruden tinakabasol. Palubusan nyo ni Henry, no kayat natiag na dito'y balay, nanang. May sakamot, MJ. Apay nga min apilitan yung agawid, kat di na nga rod kayat. Tapno makapagsarita da nga rod kan Carla. Di ka makaaw-awat mo. Napurot ka nung nga rod ti ulo ni Carla kang kuana, nanang. Istrikto launay mo, para Facebook account laang. Wen takas tama nga minter aramiden na. Mangibabain launay day takabsat mo. Babaero at talaga. Kumusta ngay? Nagawid ka din ni Henry iti pagab-abangan yaw. Mano alawasan asaan ang nagpakpakita kanyak nana. Ay nawaw, aga siya Monday ta? Makiwin na swasa kun kankwana nana. Anya? Sigurado akon iti desisyon ko. Mano atawin mo't anagan ano sa. Ada kang kaday taa. Arabidem ti ammom apagsaya atam. Ay nana, ada ka di pa'y bakante iti balay apagab-abangan nyo. Ada pa iti 2 kwartaw. I-reserve yung man timay sa kanyak. Saan mo't amabalin a pumanawak iti dayto a lugar. Tagda trabaho dito eh. Sige, no adawayam, umay mula ang kitaan tapno makapili ka mulaang. Anyat araramidem dito, Carla. Dito yakon nga agnaad. Apay ka di. Ay nawaw. Apay mo't adi mo imbagbaga apumanaw kagayam iti pag-abangan ta. Kasano ko mga ibagak? Kat di ka mo't nagpakpakita kanyak. Nasayaan nga rod, di kasta nga inaramid mo. Sa painalam dagiti gamit ta. Siyempre alaag ta siyak ti gimatang kadagijay. Naawanan ibagam, mabalin mon ti pumanaw. Aywan gayam, agwin na swastan itamit laang. Anya. Nauma akon kan ka, narigat ti makiasawa iti babaero. Lukas tati ko nam, di lang. Saan lang mo't asika ti babae dito lubong? Saan lang mat-asika ti lalaki dito'y lubong? Oo. Pumanaw kan, di ka man nagtaktag sagsagana, adda trabaho kita. Anya ta inyawid mo ana isako, ading ko. Dagiti gamit ko mana. Ay nawaw, sa dino ti papanam. Dituya kong ngagnaad manang. Diab-abangan nyo kin Karlangay. Awanin da dyan manang. Sa bali mo ti pagnanaadan ni Carla ita. No kasta, nagwin na swas kayon? Uwan manang, awan kamin. Usto mo ki di ano nagsina kayo. Adda mo nga mintang tangsit day di a Carla. Asinaw, ti adda tangtangsit na. Ay nawaw, kukwayo no anyat nangagyo nanang. Apay nga itakala nga imawag si Karamon. Bisyak nga rod mat imjeng. Ay nawaw, saan kamot akas ta asigod ah? Kanya masabol yung ayan. Naibusan ti abastumi ditoy. Agraman gatas ti putot mo. Awanan igatang ko. Di kwarta nga impong it ko kang gangay. Awanan idi pa'y napalabas abulan naibos. Ay nawaw, agtipid kamot nga meng. San analaka ti trabaho dito abroad? Saan kamot akas ta asigod? Tunggal agswildo ka kat adda ipawit mo. Wanaw, adda sa baling igasgastusam dita. Yak amo gengga. Urayim latan ti paw ikaw. Tapnawanan ti ando ang saom. Bye. Ay nawaw, inidip na matan ti silpon na. Di na pa'y mat inuray asong batak ti imbagana. Asino jay mawag manang MJ? Kasalamat iti mood mo kalpasan ti panagsarita yo. Ni Manong Ramon ka di jay? Iso nga road, makapaasar ti ugalyen na. Apay mo't manang. Una, tamasapul mo't apalagipak nga agipawit iti kwarta. Amangan mo't no da sa bali apang usaran na iti kwarta na manang. Kastamot lang ti atap ko. Kasano nga roden deta? Imbestiga Masapul ang maamuak no anya ti mapaspasamak. Makadlawak kat. Dakkel ti nagbaliwan dayjay aramon. Anyat ko nam nanabit. Di ramon anobyo ti kapsat ti ex mo.
Apay ni Manong Ramon, nana. Sigon iti source kaw, kat adda kanumutan sa bali na iti abroad. Anya? Isumo lagayam asaan anagawid di taayan da MJ. Nukas na. Nalpasan ti kontrata na ijay abroad, nana. Day tati saan tayo asigurado. Ay, nawaw. Ti sigurado laang kat adda ti sa bali a babae iti biyag na. Ay, kaasimat ni MJ, nukas na lang, nana. Kano pakaragsakan na ti panangisukat ni Henry kung ka iti ado a babae ide. Anya ngay mo't ita, isumot ta ti insukat da. Anya? Day tanday kunada what comes around, goes around. Ay, apayan MJ. Itay pay adi ka matagtagaray. Madanaganak nga ron nanang, Ay, nawaw. Anyat pagdanagam. ni Ramon nanang, nagbaliw matang, panagkunakat ada babae na dayjay. Anya, ni Ramon ko nam, adda babae na. Wan nanang, Ayun, malakip ko. Nagawid daon ti kumpare na. Kat iso, awan pa'y mat ang nagawid dito'y balay. Amangan mat no adda sa bali ang nagawidan na. anya? Ay nawaw, di ka agrunga aba anak ko. Mapan ka iti ayan ti kumpare na. Amangan no adda amuna da ijay. Ha? MJ? Siyak nga raud, anya ter aramidom ditoy. Apay adi ka agawid iji balay? Awanan ka po na nga agawid ak pa ijan. Anya? Kasanungay ti plano ta pa nagkalaysa? Awanan, ti mapasama kakalay sa MJ. Anya? Naamiris ko, asan gam asikat ti babae akayat ko ngay kalay sa. Kasano nga rudin ti anak ta? No may papan iti anak ta, di ka matanagan, tamang tidak iti sustento. Awanan ka iti bain? No awanan ibagam, pumano kan? Addan to aldaw mo, Ramon! Anya dyan nadahamag ko, nanang. Saan na matulit ikalay sa dama ng MJ kan Manong Ramon? Wan atain sukat namot ni Manang Mau. Ay, nawaw. Ay, ganaban na Konsentidor to mga main. Pakaragsakan na launay ti panagsagaban ni Carla nga ex-muide. Anya ngay ita, isumot tang ti insukat da. Nanang, Nakapagsarita kayo ka din ken ni Ramon. saan ka no asyak ti babae akayat na nga ikalaysa? No kasta nga rod. Pudno nga adda na am mo na ijay abroad. Diyak amo no anyat aramidak, nanang. Awanan ata saan kayo pa'y mat nagkasaranak ko. Anya lakit din ti kastoy agasat ko. Ay, si kamutan tiyang sagaba ita. Karmam da itan. Saan ngamin anasaya at akanunungam ti dakas nga aramay ti kabsat mo. Agkasar ka no daramon kan tinobya na. Saan da nga rudan ang nagsinubyan kin ni MJ, nana? Saan mo? Taga-sintro ti ikalay sana. Ay, kaasimot ni MJ. Imparik namat ni Ramon kang kuana ti imparik na ni Henry kang kaiday. May samot nga ruday di akong sintidor, nana. Dayta nga raw, pakaragsakan na ti panagsagabam iday, gapo iti babaero akapsat na. Agnakamot siguron, takas ta tinapasamak kan kuana. No saan pa'y nga agnakam, jak amaw. Kung naglakit din no nagtrabaho ka, Masadutak nanang. ay nawaw, saan ang mabalinti kasta? Itati kasardara mo nanang. Ag-move on ka na nako. Aklunam, asaan ada kayo kinira munti na ito din para iti tunggal maysa. Nagrigat lakit di mo't tanti kastoy nanang. Kasta talaga ti bihag. Saan mo't amabalin nga ipilit mo ti bagim ijay tao. Nang runa kat saan kayo mo't nagkasar. Saanan ata inagaw mo't tanday jay ababain ni Ramon kanyang. Nasakitan niya. Nanang, Kasta mo laang tinarik na ni Carla, idi kinonsintim ti dakas nga aramid ni Henry akapsat mo. Anya ngay ita.
Si kamot ti insukad ni Ramon. Dusam lakit di dahitan, anak kaw. Ay, nawaw! Di mo kanunungan ti kamali nga aramid ti kabsat mo. Bagbagaam kit di, iti kasta kat mailintag ti kilo nga aramid na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.